Well, a little bit of updates and you make a cry or no mame fam and sana news for biaba. What it is a Kumase Asante Kotoko former goalkeeper, a friend of Mohammed Camara. Information actually say Mohammed Camara. A person was Sabah Kumase Asante Kotoko. Asemono me amenya home messages bebre na emu nchiremu ankasa ene sen ntiase fie medim chichimu ni nyina no ebro on the raw Super 24 TV no so information will be as enya top na was asem no yedi mu ntiase ene mu nchiremu ebro Camara obeka say o join Kumasa Sante Kotoko in 2024 one Samba ona ene Joseph Ablo obi assign 2 years na 2026 ayeka say no omo contract with Asante Kotoko no abawiye omo contract no so no omo antena omo sako yes Joseph Ablo the contract no e ka be 6 months bi ene ye terminate following misunderstanding ne nyoma bebre eno ne Joseph Ablo e de no na me de inchemu no ebro Camara nkomo no etisen ankasa me de inchemu no nyina no ebro but in other news no obakumase a nsentwofo every radio station aba radio station ha say no eno so ade a aya na nipa wo mu interest pa enti we de madaroma mo bear me out na mencheche mu kakra bi emma mo ewo entiase afie no so because omo aye come asemi no they are our colleagues. Yes, they are our colleagues. And my colleagues no nsem bi ba form ho a yenya ho calls messages Keneben okra super obe report to say yes Keneben eko Ahenfie FM a ewo adum na Keneben eko Ahenfie FM a ewo adum yi Super 24 TV wa report to say no yet nsem differently. Yes, nsem no but differently because of these reasons I'm about to give. Also that Keneben joining Ahenfie FM. Now him say radio no. Akoye say player no. Auto na ko Chelsea. Na or Arsenal. Na Chelsea for say obema usika say. So the becho. It's Kineben deal to new radio station a friend no. Ahenfie FM ne de. It was agreed in principle. Sabunika said agreed in principle, and this is a memorandum of understanding. Omumi onu nyina oma agiatum gentleman agreement no aye adwuma between both parties. Amecha what ase. Enti nkomodie no na omo ye say in August thereabout ombehye adwuma na ase. Na lawsin ho na kin Eben free ho aba Ahenfie FM no. Lawson for mpanyifo no hu ne say Keneben ne kura station no enti emre yi de so mu jai Keneben ma ne kwa the station is going to lose listenership because Lawson no menka se Keneben kwa no mutie no me senior man kwa metanko ye morning show eno so omutie pa na emum no Keneben de ne de obebeka se Keneben ne kura station no with the sports no enti ovunya free ho say kim esobete hwim na eno no no mo ye no mo se Keneben no wakudi nkomo so okono even though say Keneben ekwa omo betimi ayede akopebi amana biship also omo ehwe omo sikasemu a omo hwe omo sikasemu a omo hwe sikasemu a omo betimi ahwe na omo de sika ni bi aka Keneben ho na Keneben atena enti enura chi ya na radio station no the morning show your friend kwa metanko na obe post go Facebook say no Keneben na amanfo so okono nyoma asesa Keneben betena which is o posti ye no o kiremu say mama beki ene Lawson kire say omo sika sika asem ti sika asem nso de a no bagawa ya isuru bia ni ho na chese omo disika no aklusu Keneben na Keneben no enya nko ba bia why na adwen se oyeden obekọ eno ene poster Kwame Tanko ebeye enti we no as we speak ne dey according to Kwame Tanko oye adwuma Lawson FM ono kiremu se Keneben to Ahenfie no agiegu because
sika no lawson for mpanyifo e de bi aka kwame tank e de bi aka e friend say o de bi aka asemo Asante Kotoko say Kevin ewo nkran Kevin mi wi amefro misrewa ma menye video yi Asante Kotoko chief supporter ba ko nkran ona efre me eti so de ade na koye no aha eti sa pepepe na aye enti o chese loss info ne diska ne bi aka Kineben ho a Kineben etna. This is the current news aba na eno no na me so me hwehwe mu kakra ma ye ze sa de te de Ahenfie deal no gi agua na chese Ahenfie for no ayo so ombekọ akofa fancy di Maria no owo wuntumi fm oda so ho kra fancy eda so wuntumi enti information amete ne say Ahenfie for no ayo ma adwen so ombekọ akofa fancy di Maria na one wuntumi for na omo ho sisi a no ma be ye adwuma no eno ne information bi a enenam social ene ni media no so na eno no kra no asemo no was ye chirem grapevine any alleged reports de chire say maame a ye frɛ no ohenini de oya antena program ni bi no ewo Ahenfie ho no ono no according to report enam ne say ono no nya Kineben na opɛ nti ase akasefo chirem ewo media no so say maame no echeze ono de opɛ Eben nti akoma fancy di Maria nso eba Ahenfie no akoye bibia wo ho no kre wo mu no nti o ma dwe say ken de na ango tro mbe fa fancy ba fancy de no nso omuguso ka but maame no epe Kineben na akofa nsem no aye nwunwunan no nti no ne update a ho amede ebrew e wo the roll super no so Asante Kotoko ye die mi ntimi mma ha emmeka sabe 8 minutes abra ye nka Kotoko asem Kotoko Sekunhule South Africa club no omo say Camara ne documents no enye ready nti emfa entali nti oma ma adwe nti ama Camara akansinsemu sa netie so mutimi fix problem na Camara bebo ama Sekunhule for no but Camara nkomo bi a wakodi no eni leaky esesa na tie dia on samra Kotoko but we kranka me kra me menti ase Camara ne na hwie onko tama no wo ha na yeshe ne so standing no one standing na ko ba bi amfa na ye be for nti Camara de no de tie no no deal no akokan sinsemu because of documentation but mu gidi say ono omo e be finalize